Kanti insizwa Tudle wethu basha wethu ashumlezana nokunedolo molo manje lo nyanga enkulu. Yaphila bathi. Yaphila kahle yini ngacishe kaDJ ngathi Ntombi ngakane wakho kanjani wena? Hayi webaba. Uyazi umlaleli masekunje ukuthi suke sekonakela. Usekonakela ke. Suke sekonakela sithi usenjalo futhi kuleliso nje. Salokho esikhudle njalo futhi umkhumbo kunetheza lapho sithi khona. Temaningini. Iyona ke lensizwa lokho eyisho njalo umlaleli iyo nginayo ke bukhoma la kusona khona somsakazo Intokozo FM 101.2 FM sizonekhona lesimangaliso tuzo awuyibona cha yafunda phambili uNkulunkulu khona ekhehla nethongo uzoya phambili insizwane mbapho ngesiyazi mfethu ube waduka mfethu washona nalela wena yini imoto yakhe iziphela upetrol yini engayakho ewe kodwa ke mfowethu into engayisho ukuthi noma izimo zikhona Nkosi yami sohlala sinayo Intokozo noma sesikhona lapha emajujukile Nkosi yami la sicuphe khona selokho sicuphile nje asipheli sicuphile nje kanti sicuphile nje kanti zakho asipheli moya hayi asipheli moya mfowethu ngathi ngibona lebhobho ngale kwethu ngikhumbula Intokozo la sivela khona nayo basibuyisela emuva kakhulu sibuyisela emuva kakhulu kodwa ngeke siphile nezinto zomhlaba ke sizobekezela nje sizobekezela kuleyo ucela ubhavu wena usalokho esibemezile ubhavu kulungeleke njengamagugu esikuyona ziba sengishilo zingamashumi nesithupha izinsuku kumandulo kwezikhulungwane ezimbili namashumi amabili nayi sinayeke lapha Imbongi Yasebukhosini mfoka mamela ngalesi sikhathi mfoka mamela uthe awuze la kuNtokozo FM 101.2 FM uzozibonela nomsakazo phinde futhi uzodlulisa nomsebenzi wakho mfowethu uhlwabusa ngendlela esimanga owehla nje ngokuthi qhela kunjalo njengala kwethu abantu balokho beza ukuthi Imbongi Yasebukhosini bazibaxaya ukuthi ubani mhlawumbe kufanele ngize ngibanabele ukuthi kahle ubani mina ke igama lami ngempela ngusizwe samagambo mina umfana kamemela phansi lebhulwa ke entabeni seDomibrook uzalwa ke intombi yakwakubole intombi ehleke isikole zami ehlahla babona umlosi yakisho kanjalo ke ngithi hayi ilambadlele likanina intombi yakwakubole intombi ehleke isikole zami ehlahla babona umlungu umfana ngomhlenge ntombazana sikhona emsakazweni omkhulu Intokozo FM sizodlulisa sithi nje ungizulele siqale ngithe molo manje lo nyanga enkulu sikuyona le nyanga sikuyona le nyanga mfowethu asingapolisi maseko mfethu amaseko nje sashisa khehla yangazaphole lamaseko nganya wethu awungene bona umsebenzi mfowethu ohloko sakhe isihloko sekolana namhlanje sithi umandulo kaZulu shoot zifa ngampunye mthani yakhongozela ngezantsi konakela imbewu sinyathela kwagwadula umhlaba uphenduka isitshodo kwesikukazi sifukamela amakhulu ihlekisana lihlomile wagcineni kodwa kumamathenga ngokusuka enzulwini zemizwa yakho sezathwala imlomo kwabafazi izinsizwa zisawazi umgangela inhloko seyaphenduka umphini kwenile zonobo bomkhulu ngisho ngobona amagugu abasela gugu lokuqoma ngegugu bekahle ngokugaga ugegelegegele bawugcine kokhuna lapho begudle ihlekesayo selina ngahlomile impela ibunile amagugu sale mali bele umhlaba ujikelo baqwe uthi wawazi ukuthi loke liguquba izululini izulu engaphikanga ngufete libunile umhlaba uhlobile umhlaba ke buhlobe ngomiyane bona amakhanya ebusungu ngecashazi legazi abalumunca emzimbeni ethu kwezimbungulu uzibandlela losahlobe ngaveveshane shwele phunga noma ke bangiyayishwanga ubuqaba lobusephenduka ubula ubhinqa babudayisa ngotiki ngilode enqolo balekaZulu unyathele ngezigacetshwa kulomhlaba omagada ahlaba nkohlala ngikhuleka kuwe njalo makufinya ngamandulo ngizomele njalo izimpande zakuhle kwendluzela langaselela amanzi oqabashi uqhoshe intomkani omkhulu lalogiye ebhungela aqonya laqhathwayo nyathela ngolidala mntanami yiza amatshitshe savuka ngetshontshe esicephini umtsizwa bukhonje esibhanyini nakwindwangu nganokusho besho bedudana ngamampungi kube kuyangami ngaba umfana samngqothi khana ngithi nqonqo umfana bongwela amadiye emva kwendlu kweni ngimthele ngenhlabathi emehlweni izinkabi ziboshele emasimini ukuthi ekuseni kusebholeza komo ngumemeza ucila uthi phezulu komkhono sekwafana nephupho bheka abafana bakho amakhehla khonje emalibeni obaba bakhonje bafaneni amadoda emiza khonje ematshotshombeni komasihlalisana sekwafana nephupho kodwa amandulo yohlala uvusa umunyu njalo kimi ngoba njalo manginyathela nomhlaba omakade ahlabayo kuthi angithi kwakukhona wothi indaba ezitha uma ngizala ebukhosini bayede nabe sesengicela ukwehlela ngezantsi Imbongi Yasebukhosini isihloko senkolo sithi mandulo kaZulu
Mandulo kaZulu. Kunjalo njengami. Ngithe baba thina awusitshele mfowethu esikuthiwa lezi zinto siyabona right ke mfowethu awuthatha usibeke mfowethu la yini oyiqhambisayo la mfowethu uzikhulumele yebizwakala umsebenzi wakho mfowethu sifuna uzikhulumele wena uzichazele wena uyinabe inkondlo yakho ithini ngikimbayo umsebenzi Umntaka baba uyabona mangifika uMandulo kusuke kukhulunywa ngathi ish yakuzo ngiqedile mengishilo uyabona zikakhona zonke ezinye izinto kanye kwethu uyabona mangifika uMandulo la 5 gear khona 5 gear thina ngakho la zonke ezinye izinto kodwa le nyanga ngane yakwethu isikhumbuza la sivela khona uzoyikhumbula ke inkondlo yamaphisi ya ngikhumbula inkondlo yamaphisi lapho khona isuke sibuyisela khona emuva le nkondlo engisho namhlanje ihumushiwe kodwa ngifuna ukuthi uthole ukuthi mina ngivelaphi imvelaphi yami ukuthi ivelaphi uma ngithi onoma gugu abasinagugu lokuqoma ngegugu bedla begadle ngokugaga ukekelekeke bawugcina enkukhwini nalapho begudla isihleke sana wengane yakwethu intombi uqala yayingawahla amaqanda izithombe ya sikhumbula kwethu mangithi ukuthi umfana ngamthenga inhlabathi emehlweni ebese izinkabi ziboshwe emasimini inkabi ziboshwe emasimini bese kumemeza ucilo ekuseni sebholoza ngomuthi phezulu komkhulu wawubuka lesi sikhathi ekala kwethu wamfowethu olakele kala kwethu angifuni ukuthi ngize ngichaze ingane ngazi dijeke ngiyakutshela yabona abalaleli bafona njengamanje singakanje abafona kabe webapho khona umugqa uthi awuveza lapha noma yivesi olivezile insizwa ekhonjwa esibhayini nganoma ngisho kahle ukusizwa sokukhonjwa esibhanyini yini esibhanyini nakwendwanga nokusho besho bedunisa bethi bazinsizwa thina senze ukuthi insizwa ziboshelwa esitikini ukuqhuma udede kanye yakwethu sifundisa iqanda lenjolwane mntaka baba bayalazi iqanda lenjolwane hayi lutho kanye obani yebo madoda ziyaqhatha insizwa kuqhuma isibhakane asisho ukuthi sipromote impi asisho ukuthi siqhakambisa ukuthi abantu abantu kodwa amaqhawa yakhe kanjalo wakhatha mfana oyikanye yakwethu wena ngimukhuza lefethu wena zikhali uthi yoshe ekhatha zikhale ngana kwethu uyawuthola ukuthi uyakuze mengithi mina ngazi ukuthi umntana uqatha kebhanoyi wancinzwa inkalakala emazini umntana wami ushintsha umlilo wathuka inhlamba amaphoyisa ufaka eveni esethule umuntu uthulele thula umntana wami uzobuya ngoba ingane engasondeli boxini ngiyathi shwama esezibuka umkhumbulo egodini lawo bengamazi ukuhlimisa isimilo somntwana osakhulayo thiwe mntana mhlala ngentombi uzigcina ukuya emendweni ungadlele ebhodweni yona isimvulo emthacini mkhaphe nami isiduku uqonye ube lijonga uhlolisho nomzalwane nisiqi mhla usuthathile asiphiwe sama ngikhumbuze ekhaya wangikhumbuza ngisemncane ngisalala emsamo ngivundle lithi sempolo zakho mungu ngivuka unyamasa ngiqula igula lambheke esifayini ngokutsha dola kwamathole emadleni sibanga izindla lesiqhathe zinqole qhuma inqili lwathi phakama sehlala iqala lenjolwane awu ngapheli kuyashaba ngapheli kuyahlola bushabalele ubuhle basendulo bheka hayi angivele ngiyakala asuke badala ngiyabona mfana abona kwethu khona evukayo kuwena khona evukayo sikhuluma ngento wavana mfethu wathi awungene kuyona le wengala kwethu into asathe ukuphenduka ikwindlo lokuthi asathi kusiya ngisho bese kuyafana sibhije msambica abadala ukube kuyangami ngabe sengibuyele esithini sikamama ungani mfethu usho kanjalo uhlobo esebaphila umsika sebaphenduka ukuyiphi thini la yabona manje mangithi sithatha ukubhekana yawethu iqhuma mpondo manje seliphambene nobulili uma ngithi amakhehla asekhonje bafana amakhehla asekhonje imali beni uma ukuthi uyabhekisisa kahle singamadoda ayaphela amabutho yonkosi kwenzakalani phela kwethu aphela amabutho inyanga amabutho kodwa ayaphela amabutho sinayo la Imbongi Yasebukhosini awusukela emadoda mfokamemela nakusona khona somsakazo Intokozo FM 101 khona Jafama mfokamemela ngabukhona umsebenzi ofisa ukuthi kuhlusele wona futhi sokudedela bafo ake ngivele ngoba soba nawe uhlelo ziyophi uzongibalela namhlanje wena uzombala ngoba uhle bezike khona zonsiza okay angeke ngidlulise nje lo msebenzi ke manje okuyona osematheni ngisanda kukhipha engicabanga ukuthi ngiyangena ngawo na kwi competition ngesonto elilandela eledlule othi ukholo inkondlo ke ithi ukholo emagameni amathathu elikayise elendodana nelikamoya engcwele baba kanti ngubani kumele ahlale okholweni umizono sabazali sivele ebantwaneni ethi yasiswihlo nonyoko ukusinthi sakho zanemhlabeni kepha kwathubakelele lokuphila isiphunyuke esandleni hayi mina ngizwe ngithi emagameni amathathu elikayise elendodana kanye nelikamoya engcwele baba kanti ngubani kumele ahlale okholweni umizono sabazali sivele ebantwaneni ethi yasiswihlo nonyoko ukusinthi sakho zanemhlabeni kepha kwathubakelele lokuphila
lisiphunyuke esandleni shiya ke encwadi engcwele yona ebambela iphiqiphiqi lishaya emuva naphambili kunamhlanje izinto ziyajika bheka uNkulunkulu usenomuntu omusha yena noThixo bekhona endulo wemshisana impepho emsami kepha namhlanje uphenduka izise nje lesithixo bese yakuhlala kanjani ke singabulalanga saqhathwa ngenhloso ekuqaleni komuntu ezosukela intolo ethi ukuba igijimayo ngaba sifi owayedala ukufa wayenenhloso ungakuthumela kanjani kodwa uphila ngephimbo lesiqala sifila phakathi siphila impilo engwanekwane ebakithi ungathini sithi hlezi nje kanti mhlawumbe kuwukuthi impilo leyo umfanekiso omqondo uboqaphela ungaqala ihlonga ngenkolo kuphumila ngezingathekiso yilowo la lo uphefumula akholwa yikho kholo kanti ithini impilo yakho yayibheka nini abafaya ababuyi izigika bezalotshe encwadini kwathiwa zinkomba zokusonga komhlaba omningi wakho sesikubonile inkomba ukuthi sesiphila kogoqiwe izoni nazasaje ezijele ngunempeza ezifubeni zabo usala lona bathula isibusiso kepha futhi bathophila phasi kweziganyezi uyisoli songanise kanti sikhole kuphi kanti angithi uthe uNkulunkulu wokhokho nokhulukhulwana wayekhona eqaleni sekhona namanje kuze kube naphakade sibe umfanekiso wakhe kepha kwathina kasifani umzekelo ngumSamariya nomJuda kepha emhlabeni sizindlanga ezahlukene inkomba kopha nezindlu zakhe zokumkhoza mamadlanga ngamaqembu anobhutshuzwa ukusindo hleze ethi akakhola kepha nangaqhuzu ngendleleni ubiza inkosi yakhe bathi wojabula ujule mawuthola ithuba impilo imfishane besho izikhohlisa ngoba ndlela leyo Intokozo noma ukujabulisa iyatholakala emathunzini ezona okushitha ehlukilena nesithelo kwathi wakasihlwa kepha kwathi masisalenisana inkulu indaba isokho khona abalindisa ulakhe lokubuya emazulwini babodwa babona umqhele khona beyohlangana eGalile kodwa kuthiwa wahazulwa ngenxa yawo kodwa kuthiwa mhlawumbe efayo izono zabo ziyohlanziswa ube mhlophe qwa umbuzo wami munye kanti yena ubefela ngiyangitshela abantu bakithi inkulu indaba isokholweni yabona abalaleli ngiyakazi kwenzakalani la wala ngo WhatsApp wala kayonke yabona ngathi badidekile la mhlawumbe khona bathintayo kwenzakalani ntoba webapho awusitshele la mfowethu mawuthinta lezi zilwane ezimbili unwabi intulo khona uzama ukuyiveza la kumlaleli ekhaya uzama ukuthini ngalezi zilwane ngoba siyazi vele ukuthi ke sike emhlabeni uNkulunkulu wasepha ingqondo uthi moyibuke into uthi ke uzosebenzisa leyo nto ngengqondo uNkulunkulu aphe yona kube sengathi leyo nto uzama ukuthini la Ndaba baba angivele ngikhulume nje ngenkondlo iyonke ngizoyiqoqa yazi ngijwayele ukuthi vele ngiqoqa uma ngithi ukholo ngiqede uma ngithi ngihaya mhlambe ngibone isithunywa sivuka kumfundisi mhlambe sivuka nokungakholwa acabanga ukuthi ngisesayidini lakhe cha ngeke esayidini lakhe kodwa ngiyakhuphuka bese ngikuveza ukuthi uma ngathi noma ngathiwa sijula kangakanani ngane kwethu kunezinto emhlabeni iqiniso singasoze sakuthola ngazo singathula siqede ngokholo ngane kwethu kodwa ngeke salithola iqiniso emhlabeni siphila emfihlakalweni kunamhlanje siyagula ngane kwethu kodwa isifo esisiphetha kwazo sibona ngamehlo ukanjalo ke usifo sokholo sibaphetha abantu kakhulu okushuthi siphila ngomfanekiso omqondo ngokholo ngoba uma ngathiwa manje sivula inkundla sethi nobani akakhulume ngenkolo nobani usho ngendlela acabanga ngayo nangendlela ajula ngakhona okushuthi ukuphila kokholo kungaphakathi kuthina ake ngifanelekisekele ngezilwane ezisencwadini engeke ngakhuluma ngazo uma ucabanga wena uma ngathiwa ukufa kwangazange kube inhloso oyesidalile noma oyedalile ukufa wengathumela kanjani unwabo ivela kancane sibona sifuna kodwa azothi akuzothumela ukuphila ebantwini futhi vele kwakudaliwe bese bathi ojabula uthule mawuthola impilo mawuthola ithuba ngoba impilo imphishane besho bezikhohlisa ngoba nje bandlela leyo Intokozo iyabalika emathunzini ezona okushuthi noma ungenzani nganya wethu uyohlala sikhona isona ukuzwele noma ungenzani nganya wethu siqoshiwe wawenza bethiwa zalalana ninandi libe ngangehlabathi zolwandle kodwa qede kufakwa isifo entweni esisalana ngayo ayibonakala ngana wethu konakela imbewu mntaka baba ngishilo kuya nkondlo yokuqala ngathi khongozela ngezansi ngithani yabonakala imbewu umhlaba usuphenduka ugwadule manje uyabona ngane wethu uyakutshela uyabona uma ngithi umhlaba uhlobile kodwa uhlobe ngomiyane bona bakhanye ebusungu echashazi legaza abalimunce emzimbeni ethu okwezimpungulu angifuni ukuvusa ukucwasana kodwa ngithi bamile ngegazi lethu wethu hayi ukhulumile utholakala lapho webapho abalali bayafona lapho ufuna abafonele wena mfowethu sinike inombolo yakho mfowethu vele sizohlala nawe wena uzobala lapho ngapha utholakala lapho ngane okay mntaka baba ngivele nje ngithi nje umuntu akaphuthume enkundleni zokuxhumana likhona ipage lami lapha ku Facebook Imbongi nje Yasebukhosini nje ligcwele nje linjalo ufike na ku YouTube ukuthi ufuna ama video ufuna ukubuka
uzongithola futhi nakhona Imbongi Yasebukhosini. Inamba yami ke engitholakala kuyona u071 071 224 224 51 51 31 31 071 224 51 31. Ukaphila futhi ungithole lapha ku068 19048 ilula kakhulu ke leyo. La kanjani ke lapha ukwazi ungithole mina wethu. Kana kwethu siyabonga sazoba nawe nje vele ke phela sozosibalela namangoti. Yes, sikwakude ngane kwethu abantu abasi. Sikwakude ngane kwethu. Lungile ngisipost intambo bafowethu ngithi nje abalalele ekhaya mabajabule. Ngane kwethu. Njengoba sibheke endabeni ke lapha ke sizobe sizwa ukuthi ke kwenzakalani ezweni sakhile noma gahleni ubona benyathi awusukala emadoda. Kazi uyakwazi ukuthi